uthi asambe nathi siyophusha phela ingoma ukuthi sikhala ngokuthi ingoma yenu siphike imiliyoni. Wawuveli lapho ukhuluma into engekho ukuthi ingoma ishaya imiliyoni. Thina ngaleso sikhathi online singakawazi. Sasithi masigijima siyakhona ingoma yenu ifika ikhuphuka. Ithema isishaya ngempela. Mawusuchaza ukuthi hambani niyobuka kanje siyobheka phela ingoma isukuyimiliyoni. Kanti ifaka kuyithini imiliyoni. Sasha ngesithupha isizwe. Yabona nje sikhulumeni iqiniso. Ukhuzana azange wakhipha ama-CD. Ukhuzana wakhipha athi ingoma zibe online ngoba ezama ukumaka ini. Ezama ukumaka ama-streams nama-views. Kodwa still azange kusebenze lokho. Mana Prince, ukhuzane uyiveze nini indaba ya online? Uyiveze ngaphi kweParis? Ubani oveze kuqala indaba ya online? Mawusho njalo kanti. Cha ukhuluma nama-album nje aphuma emuva. Ngale album le ufuna ngabe phezulu kuneyamthandelo kumthandelo wakhe iPlay ama-USB. Yena wagcila online ngoba efuna ukumaka ama-streams nama-views. But vele usiqiniseko lento ye-online uyiqale kwi-Paris. Phela usiqiniseko lento yokuthi kuphusha ingoma yakamthandeni. Ebona ukuthi vele indaba yenu ayikho. Uyiqale ngeParis. Ebona ukuthi indaba yethu ayikho. Mbuzeni nange nitshela iqiniso nangu nje ukhona no uthi wayengabona indaba yethu ayikho wayebona ukuthi abantu noma abalandeli bakamthandeni u-online abawunakile kakhulu ileyo nto okay niyavuma nini ukuthi usiqiniseko onenze nanake u-online kamthandeni lokho kuyiqiniso elingelize laphiko elingaphikwa isilima kuphela. Hayi mina ngiyathanda nammeli obunalo iqiniso. Mina ngifuna masikhuluma into sizokuphikelana kodwa amagolide. Angeke sikuphike lokho amagolide. Asikuvumeli ukuthi ingoma ethi angidlali nengane yashaya imiliyoni ngosuku. Yabuye yazothi 1.5 ngo 2 days. That's 1.5 million views. But manje imele ku 3 million. Of which into enze ukhuzana ukuthini ukumaka ama-views but still ama-views ushaya khona musa bafo ukufaka ukhuzane abantu ababedlala ingoma kakhuzane ithini uma ingasenzi kahle ukhuzane wayengayidlalela ingoma ithina wena blame abalandeli hayi ukhuzane ngeke edlale yedwa ingoma ishaya imiliyoni yabo ithina singayidlali ingoma kakhuzane njengoba ngeke ngaveza mina ukuthi amagolide ngoba uyabona na ukuthi ayikho mnandi sona isizathu besenza ningayidlali lokho ke ngakufuni mina ukungifunza ingekho mnandi kanti vele lokho ke ngakufuni ukungifunza ukuthi wena ngithi ayikho mnandi usho into efilwa uwena mina lana ngizile ukuzomasaja ama feelings akho mina ngithi asiyiphushi ingoma online umthoko ukhulume nje exactly into engiyishilo umthoko ufika manje la washo into eshiwo yimina ngifuna ukuthi ngithole isizathu isiphi isizathu esenza ningayidlali magolide manje sekufuna ngitshele wena ke manje into engabe ngitshela ukhuzana hawu yabo into i-order ayithi magolide yabona abafowethu hayi umuntu osafuna impendulo engale kwale magolide akasenikeze yona abafowethu yokusedlala umagolide useshila ngiyantshela mina asiyiphuthina thina mmeli ngeke usenze lutho mathukhuzana uyakhipha ebusuku 12 namhlanje ingoma yakhe ingalishaya nemiliyoni because suke vele sifocuse kuyena ama Blue Nation awasadlali ingoma isikhathi esiningi njengoba ngikutshela mina ngithi umfowethu okedlala ingoma lapho ukhuzwayo umuntu ogqugquzela online lokho kubalekile ukuthi sikwazi ukuze sihambe siyophusha ingoma akulona icala ukuthi wena unecala but icala ukuthi wena ufuna ukuvuma ukuthi wena unephutha so uzokhula ungazilutho ke mawungafuna ukutshela ukuthi wrong hayi kuyazwakala amagolide ngabo nawo nina amahlathi yabo nje lo muntu othi ukhulu amagolide angimazi ufuna ngize ngithini ukuze ngithambe noma ufuna ngikhothene izinqa koneke ukuthi amagolide uthambile angimazi nje ufuna ukuthi ngithini noma fanele ngivumele nina into ekhulunywa yinini cha uthi ulukhulu uyakucoba amagolide uthi uyakwazi ukuma emhlabathini wakho nishushelela mina wemeli
Wemeli into engiyinakile nje mina mmeli kakhulu engiyibukile nje noma kuthiwa sihambile sibaningi la esihlangane khona. Yazi ipolitiki yomculo ikwelinye izinga. Yazi uTholisofa sidlala ingoma edlale nje omzukulu omenzi idlale na uMthandeni sidlale no Limit bonke labafana. Kodwa zothi mesifaka uKhuzani uzose ukhona ama complaint aqhamukayo kwabanye babalandeli futhi hayi abalandeli bebonke kuba khona nje lelo hlangothi lodwa lokuphela Paula Nkuzana. So kwesikhathi uyazi abaculi bonke abadala badlala ingoma yaKhuzani fanele complain ukuthi akudlule fakwa enye ngobani waye Khuzani ngafuna edlala. So sengiyakwazi lo discipline abayenza usiyajwayela sayisana futhi ya futhi Wemthoko uyazi Wemthoko yazi lonto oyishoyo iseke yashiwo uKhuzani and yazi ngihlekise kanjani le nto ngithe ngayithula kade kodwa Nkosi yami isono ngeze ngafana nelo nane comment lapha athi kodwa isono lesi uyazi Mthoko ezinye zezinto wabafowethu Mthoko sishelile saqonya kuyintombi khona ngithi wabafowethu khona into kanje yabo sibonge lo giftayo Wemthoko kunento kanje mfowethu kunento esekasho uKhuzani kwathiwa lo munye mayenza into ukuthi abantu bathi insizwa bamncoma abantu kodwa melonto makenziwa yimina kuthiwa mina nginomona kwashawa cima kanjani uyazi le nkulumo ayisho Mthoko ithini wena uconfirm isigcwagcwa lento ekhulumayo on goal ungaphindi uyikhuluma ngingenza ithiphu makuthiwa kuhlangana kanje ukuze ommeli bengazosizakala ngawe Russia bengazosizakala ngawe nabanye leyo nto le confirm isigcwagcwa akuyona into ongayifaka lo ikhuluma ingozi lento eyikhulumayo ukuthi makudlala umculi thizeni abantu bathi dlula udiscredit umsebenzi wakhe moyenza kanjalo uyithayeme lonto ungayiphindi uyikhuluma cause lonto automatically on goal ishaya uKhuzani lonto iconfirm ukuthi abantu okusho ukuthi abayifuni ingoma zakhe lonto le ungayikhuluma ungaphindi uyikhuluma Umvelasi isikhathi sokuvuka ayashelelanga ulimi mina into bengichaza ukuthi sesiyabaza abantu abaphusha iagenda ukuthi uKhuzani engadlalo egcine nalabafana nabani babona bedlala labo umshini wemali nobani banayo bedlala abalandeli mhlambe bama Red Nation kuphela noma badlala yibona wonke umlandeli abaKhuzani abawonke abalandeli bonke abanye ngobona inamba zabo zenyuke kanje idlala yibona wonke umuntu sengisho ukuthi egcineni ngakubuka lo politiki eqhamuka kwabalandeli bama Red Nation njalo abafuna uKhuzani edlala ngisho ngoma uKhuzani imnandi bafuna kuthiwa imnandi so uyazi nanando Mthoko into kumele uyi-understand manje abasekho abalandeli sesipheli isikhathi sabalandeli njengamanje Mthoko sekukhona iwengu kunomehluko phakathi wesiwengu nomlandeli njengamanje sekukhona iwengu njengamanje isiwengu yini iwengu yini ukuthi makuwina iSundowns umtholi umuntu ethi hayi iChiefs ngoba ayiwini sengiyayiyeka ake ngihambe neSundowns yabona sekukhona abantu abanjalo njengamanje wena uyogcina ngazi ukuthi kusase nabalandeli abasekho abalandeli njengamanje into eyenzakalayo njengamanje kufuneka ingoma emnandi nje abantu bafuna le ngoma emnandi yebe ngakhona lo mculo abamthandayo ngaloso sikhathi angathi umuntu ukholelwa kuyena kodwa ekugcina kosuku abantu bafuna ingoma emnandi njengamanje angeke uze uyikhohliseke ngalonto so uhlobo labantu eseligcwele njengamanje akusewona umlandeli othi uyofaka iskipa akubona abalandeli beyikipa sebembalwa kakhulu abalandeli beyikipa njengamanje khona abantu abathanda ingoma emnandi so lonto le wena okade uyikhuluma ungaphindi uyikhuluma ingozi hayi yabona abafowethu Womthoko Wolukhuluma Womthoko iqiniso ungavuma ukulalela usiqiniseko cha kuloko usiqiniseko musumvala uMthoko Mthoko anolukhuluma iqiniso mfowethu liyamkhulula umuntu liyamgeza inhliziyo nanenye into Womthoko yabona kulesikhathi samanje lento eke yashiwo ingoma lezi zasemakhaya noma zo December yes siyayithanda ngaleso sikhathi mhlambe ngaleyo nyanga eyodwa isaphumile emva kwalapho ngeke sisayidlala umculi njengamanje akuba umculi uhamba nesikhathi
Yabona lesi style edlalwa manje olezi insimbi ezidlalwa manje abafana ezisheshayo. Izona insimbi ezifunakalayo kumaskandi. Umuntu akashintsha istyle ngempela bambelele kwinto ethi abantu mayidlala beyizwa abantu ngaphakathi. Hayi khona